Michege miche mag Jopur nochokore Peace Board mochung'ne kothe NCBDA mbade ma Kakamega kagen kod dwaro mar ng'iewo mbolea ma nengone yot, to kata kamano ne ok giyudo mbolea go. Jopur go ywak ni kata obedo ni gisebedo ka giyudo ote marwakogi mondo gichopi apis no gi ng'iewo mbolea. Apisa matiyo e board no ne ok dwa konyogi mapiyo. Bang' chopo kanyo gino mane miyogi chich ni mbolea go nyalo bedo ni onge apisego. Giwacho ni wach ni osekelo dhugruok mar jopur e apisego ka gidwaro mbolea go. Nochuno seneta ma Kakamega Dr. Boni Halwale chopo apisego mar temo yudo duoko makare ka koro kwa piny owacho mondo mi omed kwan gunde mag mbolea e kaunti ma Kakamega. Watu wanakuja tu na magari, wanapewa mbolea, wanapack, wanaenda. Na mimi nilikuwa nataka tu mfuko moja. Sasa sijui hii mbolea ya president ni ya watu wa dosi peke yake ama hata sisi hustlers tunaweza patako. Oparanya alikuwa anatupea mbolea kwa bei nafuu. Sasa hii wametuletea mbolea na 1900. Inatoka hapo gorogoro 6 peke yake. Alafu tukaona hii ya president tukimbilie hapa. Na imekuwa tena rumande. Tumezunguka lakini siku ya mimi nitalala hapa. Siendi mbali bila mbolea. Niliingia 10 kamili nikafika hapa. Hii ni mara tatu nikikuta hapa. Watu vile mnaona hii biashara yako ya mbolea 1840 yenye na frustrate hii national program, nenda ufunge, wacha kabisa. Wakati serikali national government center imeshindwa, ndio wewe unaweza kuja na hiyo expensive fertilizer. Na isitoshe hata ile yenye uko nayo, ninakuambia lazima uanze kuuza at 2500 vile national government inauza.